نورا يتلألأ سنا. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أشرق البدر علينا فاحتفت منه البدور، مثل حسنك ما رعينا قط يا وجه السرور. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مرحبا يا مرحبا يا مرحبا، مرحبا يا نور عيني، مرحبا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا، مرحبا يا جند الحسين، مرحبا. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنت شمس أنت نور، أنت نور فوق نوري، أنت إكسير وغالي، أنت مصباح السرور. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ومحيا كالشمس منك مضيء، أسفرت عنه ليلة غراء، ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيومه وازدهاء، يوم نالت بوضعه ابنة وهب من فخار ما لم تلنه النساء، وأتت قومها بأفضل مما حملت قبل مريم العذراء، مولد كان منه في طالع الكفر وبال عليهم ووباء، وتوالت بشرى الهواتف أن قد ولد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهق الهناء. هذا وقد استحسن القيام عند ذكر مولد الشريفة أئمة ذو رواية وروية، فطوبى لمن كان تعظيمه صلى الله عليه وسلم غاية مرامه ومرماه. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه.
ثم الفاتحة. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وإمام المكة والمدينة والحرم وترجمان لسان السلف والأرحم، علم الإنسان ما لم يعلم. أصله نور ونسله آدم، بعثه مؤخر وخلقه مقدم. اسمه الشريف مكتوب على اللوح المحفوظ بياقوت الجوهر والقلم، وجسمه اللطيف مدفون في المدينة المنورة والحرم. فطوبى لمن رآه وتابعه ولمن أسلم. منبع الشفاعة للعاصين قائلا يا رب السلام، يوم يا ليت اتخذنا التراب تحت القدم. يقول في يوم المحشر أمتي أمتي وأمتا يا ذا اللطف والكرم. فينادي المناد من قبل الرحمن الأرحم، قبلت شفاعتك قبلت شفاعتك يا نبي المحترم. يا أمة حبيبي ادخلوا الجنة، لا خوف عليكم ولا حزن ولا ألم. رضي الله تعالى عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ذي الكرم. ثم رضي الله تعالى عن خادم الشريعة الإمام الأعظم. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. وأفضل الصلوات وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أستعيذ بالله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. آمنا وصدقنا بكتابك القديم. Parvardigora, mana bugun mana bu ulug' joyda, ulug' daqiqalarda Parvardigor olam o'zingning oyi muborakalarni tilovat qilindi. Mavludi shariflar, salovat shariflar aytilindi. Qabul qil. Beriyo, besum'a bo'lsin. Aqiqalar yozilgan dasturxonlarni ham qabul dargoh ayla. Ulardan hosil bo'lgan samariya hisobni avvalo ikki olam sarvari shafaat xohimiz bo'lgan on Hazrat Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning muborak ruhlariga yetkazgin. Biz ummatlar taraflarimizdan o'zingga maqbul, manzur bo'lgan tuhfalar qatorida yetkaz. Shafaatlardan nasib ayla. Sahoba-i izomlar, azvoj mutahharat, onalarimiz, ahli bayt, tobiinlar ridvanullohi alayhim ajmainlarga, diyorlarimizda mozor bo'layotgan jumla mo'min mo'minalar, muslimalar, g'arib g'urabolarga, alal xusus mana bu sohib ihsonlar Nosirjon akamiz tomonlaridan, qudalar tarafdan, ahliyalar, kelin-kirtalar tomonidan o'tgan barcha umidvorlarga ushbu soatda mana bu savoblarni yetkazib, ularni ham xursandchiliklarga sherik qilgin. Yotgan joylarni jannat bog'laridan qil. Kalomiy nur bilan qabrlarni munavvar, ruhlarni shod va mamnun ayla. Hol hayotdagilarning umrlariga, rizqlariga, tavfiqlariga, haloldan qilayotgan kasb va korlariga barakotlar ato ayla. Mana Nosirjon akamiz ulug' yoshga yetibdilar, tabarruk payg'ambar yoshiga mana 60 ga kiribdilar ekan. Bundan keyin hayotlarning xayriyatlik va go'zal bo'lmoqni nasib et. Parvardigor xayriyatda doimo bardavom bo'lsinlar. Ibodat, itoatda tani jonlari sihat salomat, kelinoyimizdan birgalikda nabira chabilari ega bo'lib, ularning baxti kamonini ko'rib duogo'y bo'lish nasib etgan. Haqiqatga sababchi bo'lgan bu nabiralarni ham kelajaklarini porloq qil. Ota-onalaridan doimo ko'zlarini quvonch qilgin. Dunyo va oxiratda rahmat keltiruvchi, dinimizga, vatanimizga, mo'min musulmonlarga manfaatli insonlardan bo'lib kamol topishni nasib et.
kelgan mehmonlarimiz barchalarimiz qadamlarimizga ajri hasanatlar bitgan. Qadamlarimizdan gunohlarimizni kechirgin. Bularni haqlaridagi sahoba ihsonlarning haqlarida qilayotgan duo va iltijolarimizni qabul mustajob eyle. Bu yerda sidqi dildan xizmat qilgan aka-ukalarimizni ikki dunyosini obod qil. Va sallallohu va sallama ala xayri xalqihi sayyidina va nabiyina Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalomu alaykum va rahmatulloh. www.vodiuz.com Ko'p zamondin bir pariga mubtaloman aylayin. Ko'p zamondin bir pariga mubtaloman aylayin. Shul sababdan rangurime kehrebaman aylayin. Shul sababdan rangurime kehrebaman aylayin. Ahli dard do'stlarga aytmay kimga aytayarsin? Nozini haddan oshir diya voyay dilraboman aylayin. Nozini haddan oshir diya voyay dilraboman aylayin. Rahmsizlik ustiga yorim tag'ofil ayladi. Botinidir zavron ko'z oshnoman aylayin. Ag'dini uzmoqni bilmay ixtiyor aylar miyor. Havur tanur joni ishqida shav musaboman aylayin. Havur tanur joni ishqida shav musaboman aylayin. Aylamas parva parivash bir yo'li ko'nglim uchun. Yolvorib qilganda 100 ming iltijoman aylayin. Tanalar toshiga sabırlik bilan sabr aylagin. Mehirsizlik dardidan bag'rim yaraman aylayin. www.vodiuz.com Mehirsizlik